nijoro avuga ngo ngwino unyegere. Haleluya, haleluya. Ndakeneye kuvugana nawe. Ijuru ryongera avuga ngo ngwino unyegere. Ndakeneye kuvugana nawe. Umugoroba nk'ubu ijuru rivugane nawe. Tera haleluya. Sinzi kwa kantu kumvise. Imana ishimwe. Nanivuze ngo Imana ishimwe. Ivugana nawe. Iramubwira ngo igihe cyo kuba kwa Yetiro. Amen. Haleluya. Igihe cyo gukuka amase. Hariho ubuzi bubishe gukora. Sibyo none? Hariho ubuzi bubishe gukora kweli. Haleluya. Kazi kari kabishe gukora ukagakora kwa nyoko bukwe na so bukwe imyaka 40 kandi ibyo bintu byasa nabi, ariko Imana iramanuka uwo munsi iramubwira ngo icyo gikorwa kirarangiye, icyo gikorwa kirarangiye, icyo gikorwa kirarangiye. Narimbuze ngo kirarangiye, iyo etape irarangiye, icyo gikorwa kirarangiye. Hari abantu ubuzima buhindutse. Hera haleluya. Hari abantu bahinduriwe. Iravuga ngo uyu mugoroba nyene mu izina rya Yesu imuka kwa nyoko bukwe, kwa so bukwe. Mana ishimwe. Ndakeneye naje kugushiraho nateguye kugushira. Mana ishimwe. Ahantu watebye igihe kinini Imana yakuvana mu izina rya Yesu.